Yemakhosi sekabita imbali yesifundza saseshiselweni ukuthi iphelele ngetinkhathi emkhosini wemhlanga wesifundza saseshiselweni esigodlweni Embangweni. Imbali ibheke ukuthi ifike esigodlweni mhla til-13 kulesetulu lokuvetwe inkosatana yembali jikelele Lizinyane umphathinkosi Sakhizwe nayikhokha simemetelo esigodlweni eLitsitsini. Uyeswana lalela ngikutshele tindzaba letiphuma enkosini. Utsokandaba tintfombi imbali yeMaswati ayiphelele esigodlweni Embangweni mhla til-13 enyangeni yeNyoni. Titawufike tibhalise ngalelo langa tite nemhlanga wato. Tiyachitsa umhlanga mhla til-14 eNyonini. Tiyagidza mhla til-15 kuyo iNyoni. Umyalo etikhulwini. Nguleso naleso sikhulu kufanele sikhiphe bomake lababili nemajaha lamane kutsi bachube tintfombi. Kute kutsi nangabe kukhona kungaphili kwalomunye webantfwana, mabili emajaha abe nekubikela labo labafanele, nekutsi babikele batali noma lomntfwana asafakwe esibhedlela. Bobabe tikhulu, bantfwa benkhosi lababuke imimango, kubhekekile bayale tintfombi, bomake nalawo majaha lahamba nato uma tiphuma emphakatsini. Nawo lamajaha ayati kutsi tintfombi tilala todvwa nalabadvuna balala bodvwa. Siyimbali yeMaswati, sichakazile siyincobile i-COVID. Usho njalo mlomo longacalimanga, lomagadlagadla kaSobhuza, icathazi lamahogoza. Usho njalo mabhulumlilo ngelibhayibheli. Wena waphumembo. Wena waphakathi. Simemetelo sikhishwa inkosatana yembali Sakhizwe.